wareba magegania niwe ting'erete Ngai naguo ndwendaga itherũ nake Ngai arĩ igũrũ mamwĩta kamaigua agoka Jehova akeyonania kuria hikana nĩ kũrĩ mũndũ ũmwe mũthingu ũtigarĩte gũkũ thĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ athaithanĩre kanitha Ngai arore awĩruhie na gũcokie ta kĩambĩrĩria kanitha wa ihinda rĩrĩ ũrĩte njĩra-inĩ ya ma wikaga torĩ ũkwenda ndũtigĩrĩte Ngai na rĩkorwo twamenya ũrĩa Ngai bata naguo twenyia tũcokerere njĩra ya ma kuria hikana nĩ kũrĩ mũndũ ũmwe mũthingu ũtigarĩte gũkũ thĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ athaithanĩre kanitha Ngai arore awĩruhie na gũcokie ta kĩambĩrĩria kuria hikana nĩ kũrĩ mũndũ ũmwe mũthingu ũtigarĩte gũkũ thĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ athaithanĩre kanitha Ngai arore awĩruhie na gũcokie ta kĩambĩrĩria kuria hikana nĩ kũrĩ mũndũ ũmwe mũthingu ũtigarĩte gũkũ thĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ athaithanĩre kanitha Ngai arore awĩruhie na gũcokie ta kĩambĩrĩria kanitha wa kĩambĩrĩria wareba magegania niwe ting'erete Ngai naguo ndwendaga itherũ nake Ngai arĩ igũrũ mamwĩta kamaigua agoka Jehova akeyonania kuria hikana nĩ kũrĩ mũndũ ũmwe mũthingu ũtigarĩte gũkũ thĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ athaithanĩre
oro twamenya uria Ngai bata naguo twenyia tucokerere njira ya ma kuria hihi kana nĩ kũrĩ mũndũ mwe mũthingu ũtigarĩte gũkũ thĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ athaithanĩre kanitha Ngai arore awĩruhie na gũcokia ta kĩambĩrĩria kuria hihi kana nĩ kũrĩ mũndũ mwe mũthingu ũtigarĩte gũkũ thĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ athaithanĩre kanitha Ngai arore awĩruhie na gũcokia ta kĩambĩrĩria kuria hihi kana nĩ kũrĩ mũndũ mwe mũthingu ũtigarĩte gũkũ thĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ athaithanĩre kanitha Ngai arore awĩruhie na gũcokia ta kĩambĩrĩria kanitha wakĩambĩrĩria warĩ wa magegania nĩwe tigĩrĩte Ngai naguo ndwendaga itherũ nake Ngai arĩ igũrũ mamwĩta kamaigua agoka Jehova akeyonania kuria hihi kana nĩ kũrĩ mũndũ mwe mũthingu ũtigarĩte gũkũ thĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ athaithanĩre kanitha Ngai arore awĩruhie na gũcokia ta kĩambĩrĩria Mimi Mwai Kibaki naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Kenya kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo. Ewe Mwenyezi Mungu unisaidie. Hii mvua itakuwa ni kidogo wewe, hapana. Hata gari yangu naona inatoroka yeye bure. Mwambie arudi nyuma. Ni pumbafu kabisa. Maana unakuwa na maana gani duniani ikiwa wewe kazi yako ni wizi wa ng'ombe? Kweli una maana gani? Una maana wewe ni binadamu ya mavi ya kuku. Na kuna mwenyewe hapa, au ni mama au ni baba,
askari anajivuna kutembea mbele ya watu na hana aibu. Oti
Katangati nikado Adaidaniri kanida Gaya o arore Awiruhi na washoki Takia biriya Kanida wakia biriya Mtu kama huyo ni bure kabisa, anahitaji kutwagwa makofi. You are letting this to go down by allowing some teachers to drink too much. Oh yes. Oh yes. When we see so many drunkard teachers in so many schools, I am telling you, you are educating our own nation by mistake. Usije ukiwa popote ukishakula pombe. Ukweli ni kwamba hakuna haja wewe kula pombe ati ndio ukazedebe juu ya kwako. Hiyo wacha. Hiyo wacha. Na mukule pombe huko mkiwa peke yenu. Sio lazima wewe kila siku ya pili ya tatu ati lazima uproduce mtoto. What the hell? Hapana. Hiyo ni kukosa adabu. Ikiwa unataka fujo, ndio tokea, tunataka kukuona. Lazima wa kila mtu, hakuna, hatutaki kuogopa yeyote. Yeyote ambaye hataki maendeleo mazuri, awe anataka kujenga Kenya yake, hiyo tutafuata na yeye atawacha tu. If you just hang around and don't register, you are useless. No, true. You can't be useful. You can't be any use. Now, I Mikate 5, samaki wawili, hesabu ngumu kwa wanafunzi wake Bwana Yesu iliwalemea. Bwana Yesu alirahisisha, akawalisha. Nguvu za muujiza zinafanya kazi, Bwana waweza. Bethania uliwapata wamwomboleza ndugu Lazaro eti amekufa. Ulimuita kutoka kaburini ukamfufua. Wewe ni Mungu juu ya mauti, kweli waweza. Waweza
vipofu waone, viwete nao wafanya watembea. Mungu wa muujiza, twakuinua tunakuabudu. Mungu wa muujiza, tembea kati yetu, tunakugojea ufanye muujiza.
I think you are just, anyway, let me not say that. Nyumba yangu imeenda na maji yote na bwana yangu sijui alitoka ameenda wapi. Niko tu na watoto peke yangu. Serikali tafadhali. Niko Saidi mbaya kabisa. Sio kuona serikali waangalie kuuliza serikali nataka unisaidie hii na nataka unisaidie hiyo na hiyo ingine na hii ingine hata huyu mtoto asome. Vitu yote imeenda na maji ya serikali. Haki nimebaki tu bila kitu. Utasaidiwa na wewe utakuja kusaidia nini? Kama unaweza kunisaidia unisaidie pali pa kuenda leo. Taabu zako unaweza kutuambia tangu asubuhi mpaka jioni. Na usifikiri hatuzijui. Kwani hazitujui tumeishi wapi? Hakuna hata pali nitaenda na kulalia hata watoto. Vitu yote imeenda na maji ya serikali. Mimi sitaki kuuliza maswali. Yaani maswali ya nini? Mikate 5, samaki 2, hesabu ngumu kwa wanafunzi wake Bwana Yesu iliwalemea. Bwana Yesu alirahisisha akawalisha. Nguvu za muujiza zinafanya kazi, Bwana waweza. Bethania uliwapata wamwomboleza ndugu Lazaro eti amekufa. Ulimuita kutoka kaburini ukamfufua. Wewe ni Mungu juu ya mauti, kweli waweza.
na kutembea mbele ya watu na ana aibu. Mtu kama huyo ni bure kabisa, anahitaji kutwagwa makofi. You are letting this to go down by allowing some teachers to drink too much. Oh yes. Oh yes. When we see so many drunkard teachers in so many schools, I am telling you, you are educating our own nation by mistake. Usije ukiwa popote ukishakula pombe. Ukweli ni kwamba hakuna